Garing deh, garing. Halo sahabat Ciodah dimanapun berada. Buat sahabat Ciodah dimanapun berada, pokoknya tonton terus film keluarga Ciodah yang selalu tayang di YouTube Ciodah Channel. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa di share. Oke, Ciodah Channel, realita kehidupan nyata tanpa rekayasa. Wow. Udah ke barolong iya mah. Aku udah ditandem iya mah. Aing heeh. Hadir. Serius. Kalau mama iya masakan. Makan itu. Garing deh. Ulah digalakan, Ceng, kita. Besok mau kamu ngawelit, ya Ceng? Anu mak, bantang saja. Ini, ya besok mau orang kudu ngawelit ya. Isi ban hatot juga harus berol. Bisa diisi ban hatot. Ini kayak makan itu, dia hatot. Barang-barang ini mas mak. Barang-barang ini. Iya, sekalian dahan. Makanya dede sekolahnya lu benernya. Lu bener dede sekolahnya. Makanya yang ikut bangunan. Ulah kayaknya itu ke pinter. Dede aja kayak pangabangun imah, nganian imah. Ya, lima orang lah skill lah. Ya, lu bener sekolahnya cek naknya. Karena gak aman di sekolah lain terus baik. Kudu gitu dasarnya aja. Jadi lamun bodong kan sekolahnya orang. Mau kajian imah-imah aja. Ya udah lah. Cuma buat orang. Itunya ini can meren kayak bakal 5 orang ke pemerintah ke dahan. Jadi fotoan mak geus pan ke beretok. Maka ngadoa dedena salat bener. Mun bisa mah dedena sekolah nu endahnya ulang nunggu bantuan ti pemerintahnya. Kayak ai dede pinter mah kudu ada dibangun. Kunaon? Ai dede kunaon ngalamun? Ceurik. Kurang iya, ulang mah dulu barocor. Oh. Dan mah ai mah baturan urang mah dibangun ku ngaran naon bae. Oh, atuh jeung kayak geuning urang ge dibangunkeun ku negara nya kayak. Atuh teu bisa janjing kayak nungguan negara bae heula, nungguan pemerintah ngabangunkeun nya, itu suka dibangunkeun nya. Makana dede salat, hajung ngadoa supaya diperhatikeun ieu imah urang, supaya dibangunkeun ku negara nya, ke pemerintah engke, supaya dilirik engke. Nggak salah asuh dede teh asuh. Jamaah ieu, kelapa ieu jadul negara rocor deuk.
Lah, menyunan gagambaran yuk. Boga gagambaran nage damaril. Lala tuh mali dia malal. Boga duit nage damaril. Temen tekan dia lal. Hah, ayo antarain yuk. Ayo lal. Ayo. Ayo nyuruhkan waktu yang mobil lal. Gambaran mama tunjukkan duit, ceng. Kan itu ka bapak burung los nih, telas. Atuh udangkeun las. Ya kan udangkeun. Ya bapak ya arek digawe, arek tarik cenah ge. Padi udangkeun bapak geura kita ibak kitu nya. Pak geura ibak itu udangkeun bari endang incis. Mana neng baju siapkan Jan? Itu geus di ditu, tinggal make doang. Lain ada kan? Pon kamari ieu bara rocor ya hatep haju. Kami ya arek ngawelit meureun kuat haju minta duit kami jeung meuli kiraina nya. Ya kumaha mah meureun moal bisa kan? Moal bisa. Jarek narik deui. Engke tundakeun bae duit kana sundukeun bae nya. Asal aja meuli kiraina bae daun kirai. Ya merek ngawelit nyin hatep. Jadi disimpan imah bawa dede nama. Pamana ulah ilo mending ka ditu mending asuh ya delas. Ih aing iluan deui. Lalu lumpatan jalabu, lalu lumpatan. Ulah gitu-gitu, ulah gitu-gitu jasa sobek. Ih, nyeun nama capek. Ulah gitu-gitu kan. Ulah gitu-gitu, ulah gitu-gitu, ulah sok bengal. Ih, aing nya barengal deh. Aing parasa bengal-bengal teuing. Cicing. Aing terus kau deh ngawelit he aing. Ulah ka jauh deh. Ulah ka jauh, Ulina ulah ka jauh. Ulah ka jauh, Ulina ulah ka jauh, ceng. Alhamdulillah. Ceng. Ditinggalkannya ke mamanya, ditinggalkan. Hah? Mana dia? Kecarik mata nih, Mak. Kita. Ada perintah di bawah. Berat aing mau tempat ke bae aku bapak si dede bae ke ditayang. Terus balik digawe be. Asik, hatap. Kecarik dadan Kak. Kita lah. Pinter. Mau lihatnya. Ayo. Mau kamu ulina lah ya. Alas. Apit. Ulah ka jarah ulina. Mama rek muh lah muh. Yang muh.
Cak, dede na Cak. Aduh, mama mau hala. Oh. Kayak jengkol bapak tuh, acak-acakan ya, jengkol bapak.